Kani kedai ko All India Radio Shillong ko kubor ban pule do Richmond Karluki. Kimat bakong san jong ko kubor mentag step. Ka dorbar liur jong yang dorbar thau an kari kala ban kut no kham kloi na gadau badan ki dkhot balayo ek jing pang COVID-19. Ha Meghalaya shispa khat arngut ki breu kalayo thmai ek jing pang COVID-19 hanen kesngi. Bat kebenta balai jong kejing persang ban ay kadawai tika na kebenta kejing pang COVID-19 kan sedang hapune ha katayo banwan. Ka kubor ka babnia. Ka dorbar liur jong yang dorbar thau an kari ke badang yat menta kala ban kut no kham kloi ha katayo banwan na gadau badan ki dkhot ke yang dorbar thau an ki balayo ek jing pang COVID-19 letho ki telong kubor nen kesngi. Ka jingelang jong ka Business Advisory Committee ka Lok Sabha kala sngo yahap ban pen kut no kham kloi ka dorbar. Ka dorbar liur kelas sedang ha ka khat sau trik mata ubnai bat ka dai ban kut ha ka shitrik urisau hendrai onla ban pen kut no kham haswa jong kani. Ya karai halor kani an sesiam da ka Cabinet Committee jong ki kam badai khmi ya ka Parliament. Ki Menteri Sarkar Pedang Bakanthop yu Nitin Gadkari badu Prahlad Patel bat ki weki MP kelayo ek jing pang COVID-19. La ban penken mau hang ne baya ka dorbar mang tengka la penkut no shiteng ha ubnai leber hadien gejing ke jing pang COVID-19. Ha Meghalaya shispa khat arngut ki breu keleo thmai ke jing pang COVID-19 nin kesngi badda kini ka jingdon ki breu ke badang don ne ke jing pang kalong ar hajar lai pu prangut saupun reungut ki breu ki lap ko nin kesngi ka district ki babon ke badang don ne ke jing pang ka de ke East Khasi Hills bot sada ke East Jantia Hills ka West Garo Hills bat ka Ribhoi arngut ki breu ki la khlat no nin kesngi na ke jing pang bat ka jingdon ki bala khlat menta ha ke jela na ke jing pang kalong lai pu reungut. Laingot ki Menteri jong Sarkar Uprem Singh Tamang ha ke jelas sekem bat arngut ki MLA ke BJP ke layo ek jing pang COVID-19 letho ki telong kubor nen kesngi. Ya baro kinong mi khmat bat kinong tre ki yang dorbar thawan ke jelas sekem la le test na gebenta ke jing pang COVID-19 kum kalat jingada haswa ban long ke dorbar basisngi ke bade ban long la syai kesngi. Menteri rangba ke jelas sekem Uprem Singh Tamang shimlayo ek jing pang COVID-19. Ha Mizoram khat sangut ki breu kaliyo thmai ke jing pang COVID-19 nin kesngi. Na kini hendrengut kim dei ki balawan jingwan na shabar ke jela hendrei ki dei ki bale bet na ki weipat. Kat ba prangut ki weipat ki dei ki balawan pai na shabar ke jela. Ha Tripura sanspa lai pusangut ki breu kaliyo thmai ke jing pang COVID-19 nin kesngi. Hinyongut ki breu ki la klat no nin kesngi bat dakine ke jingdon ki baklat na ke jing pang ha ke jela Tripura kalong arspa lai pusangut. Ki badang don ni ke jing pang mentah ha ke jela Tripura kilong hinyo hajar shispa hinyongut. Ha Arunachal Pradesh shispa prapulaingut ki breu kali othamai ke jing pang nin kesngi. Shispa hinyo puingut ki weipat ki lakoj bat lait na ki hospital nin kesngi. Ha Manipur laingut ki breu ki laklat na ke jing pang COVID-19 nin kesngi bat dakine ke jingdon ki baklat kalakot san pusangut. Shispa khat nyongut ki weipat kle othamai ke jing pang COVID-19 nin kesngi bat ke jingdon ki breu ke badang don ni ke jing pang ha ke jela Manipur kalong 6000 khandai spa sapun rengut. Ha Nagaland life sangut ki breu kle othamai ke jing pang nin kesngi. Menteri ke tenat ke kot ke khya ke jela Nagaland US pang yu phom uretho basau po ngut pat ki la kot nin kesngi. Ki breu ke badang don ni ke jing pang ha ke jela Nagaland ki don 6000 arspa rengut. Bat ki bala klat ki don khat sangut. Kari India nin kesngi kala sakhi ke jingkot babon bha ki breu na ke jing pang COVID-19 ha ka ba khandai pusan hajar praspa prapongut kila kot tang nin kesngi. Dagane ka jingdon ki bakot kala kot nyup khandai point ar pra na ke shispa. Ka jingdon ki bala klat na ke jing pang nin kesngi kalong 6000 arspa sapunyungut. Ha ke perthai berako weipat ke United States kadang dekari ke buan ningkong ha ke jing syakta ha ke jing pang COVID-19. Ke India kawan baar, ke Brazil kawan balai, bat ke Russia kawan basau. Kani ke kubor kawan Shapi nak All India Radio Shillong. Ka benta balai jong ke jing persang ban ay ke dawai tika na ke benta ke jing pang COVID-19 hagi breu ban kmi lakan trikam neem kan sedang ha ke Sasun General Hospital hapune ha ke tayo banwan. Ya gani ke dawai tika bala tiap kum ka Covishield lalap dak Oxford University balashna dak Serum Institute of India. Ya kani letho daudin ka Sasun General Hospital u Dr. Muralidhar Tambe henin kesngi. Dan katto kani ki breu ki balami syakmat ban terwa man snobha ban ay kani ke dawai tika haki.
Ha ka jing persyang bantek lakam ke jing sapriang ke jing pang COVID-19. Ka office ka Deputy Commissioner ke District Southwest Khasi Hills kala penlong ya ke program ai jing hikai ke office sarkar ha ka PHE Hall hamau kerwat. Kani ke program ai jing hikai ke belas sedang ha ka khatsan terik menta ubnai kan kot ha ka laipau terik menta ubnai. La ai jing hikai halor kumno banyadai la dia ha ki kenta long tray bat kiwei kilat ban pentikna bandon ha ka jing shingan. Assistant Executive Engineer PWD Roads Karanikor Subdivision uba RB Dekhar ula pentip bagi jingkiang ha asim getim kabadan ha kesurok mauplang balat gomughat maheshkola kamlong syuk kebasengan banyat. Kikali he namar kata nakadaw ba kakenro rel ha ka nega jingkiang kala syarong no ha ko dangsyan nakadaw ka jingjur slap ha kathan ranikor. Ula pentip bagi kali he kin omla banyat nega nega jingkiang tat hado bandapan bana da kumwaipan. Kumba arwar hajarwat Kshipai Armed Forces kila syakta hagajing pang COVID-19 kat ba sapwe ngut pat kila klat no kat haduk mentah. Ya kani leto do menteri kena ketenat yadari Usripat Nayak ha ka jubab leng ba kajing tho syaka Raja Sabha henin gesngi. Uleto bala syimi kilat ban penti kena ya kajing yada bat kajing kot jingkia jong Kshipai. Uleto shosho babaro ki hospital jong Kshipai Armed Forces kilong ki bala kre ban sumar ya ki bayo e kajing pang COVID-19. Ka Raja Sabha nin kesngi kala menjur ya ke Epidemic Diseases Amendment Bill Ar-Hajar Arpau. Kani ka bill ka de kabawan ra jingkala ha ke Epidemic Diseases Act khat praspa kandai puhnyo. Kenang ban kentop ya ke jingyada na gebenta ki ba ai jing syakri ha ka jing sumar pang ke be kun ya ki jing pang klam. Bat ka ai bor syo ya ke sarkar pedeng banyada na ka jing sapriang jong kini ki jing pang. Hapdeng jong ke kelam COVID-19 ke distrik Noklak ha ke Jela Nagaland Kelamat ya ke jing ke jong ke jing pang scrub typhus letho ki kubor sarkar nin gesngi. Usap Divisional Officer Civil ke Noklak usi Punyang uletho banagi jing tip balayo alum na ka Community Health Center ha Noklak. Henrius pa khat prangut ki brio kilayo ya ke scrub typhus na do ubenai kela lengkot mentah ke senam. Sangut ki brio kila klat no na kene ke jing pang ha kene ke distrik. Ka scrub typhus ka de jingpang balawan ra do bakteria blatep kom ususu gamushi. Kidak jong de jingpang ki kentop ya ke jingshit ke jing thakli ke jingpang kamet ba teng don ki bami khnyang ha ke sni do. Ka tenat pelatengka ke sarkar pedeng nin ke sni kala pentip ha ke Lok Sabha ba omshim lashim ya ke do karai ban sange ya ke jingshon ya ki lut tengka Ar-Hajar. Menteri kena ketenat pelatengka ke sarkar pedeng Anurag Thakur uleto baya ke jingshon ya ki lut tengka larai de ke sarkar da ke jing ekran lang bat ke Reserve Bank of India na ke benta ban penbiang ya ki jing don kam kat kum ke jing dawa ha ka ya de thiet. Uleto shosho banagadaw jong ke jingke ke klam COVID-19 la pen sange ashwa shipor ya ke jingshon ya ki lut tengka Ar-Hajar. Ka National Investigation Agency NIA kala kem ya kendai ngut kileno Al-Qaeda na West Bengal bat Kerala. Ka NIA nin kesngi kala penlong ya kejing talasi ha ke jokapor ha ki babun ki jaka kata ha Ernakulam ha ke Jela Kerala bat ha Murshidabad ha ke Jela West Bengal bat kala kem ya kini kileno. Ya hendrengut la kem na ke Jela West Bengal bat ya laingut la kem na ke Jela Kerala. Ka NIA kaletho baki kenhun jong ini kileno kitmu ban thombor haki babon ki jaka hakari India. Hashwa ban penkot ka kubor hakane ka step sa shisien kimat bakongsan. Ka dorbar liur jong yang dorbar thawan kari kala ban kot no kham kloi na kadaw badan gidkhot balayo e ka jing pang COVID-19. Ha Meghalaya shispa khat arngut ki breu kaliyo thamai ya ka jing pang COVID-19 henin gesngi. Bat kebenta balai jong kejing persyang ban ay kedawai tika na kebenta kejing pang COVID-19 kan sedang hapune ha katayo banwan. Bat katto ko kubor kalkot akan nega step ke balawan chapi nag All India Radio Shillong. Ha kapor prabajeng ni so baga Delhi Station na kebenta ke kubor ha kaktin Hindi kabanbot da ke kubor ha kaktin Pareng ha kapor prashiteng. Ngipin kan mau pikinong sngap bah kapor kendai baje menta ke step niyo ke kubor na ke tanch dalam mingi ha kaktin Pareng na ke nega station. Kapor menta kala jandap artar praduna san minute.